Mas Ding. Jadinya meduk-duk lacur dong. Mirip duase jelek nih. Leng semang sing adol puk gedis ngukut dong. Kalian tajam sang suryo melayu dong, rayu. Loh, artis si berjalan. Ya, gedes, ya. Mimi. Aduh. Ya, ini buat transport. Ya. Jodoh jadi jutaan tu. Maho. Ini, Bu. Apa ini? Jadi adeng-adeng. Yang bener lakar ngale nasi yang patut mesahibanin geng-geng. Kini jetonya nalas kejang menek. Amah nasi mana aja nih? Hah? Mana kita ibarat sahibat? Yang ini bagus ini. Udang udah songket. Sapot songket. Juari cimualin nasi. Lah sedang kolam. Yang tinggi lah nasi. Kejong orang musi nunas. Ngomong. Benar. Beswako. Udang kusak. Udang keranjang nasi. Pelak hati. Dong orang musi sing kuangan nasi. Prabu Jongrang Wesi ki. Keliwat nistu parilaksanan cine kini. Yen peratu luwe. Ane patut jejerang apa? Kaden Dharma. Oh. Yen wake dadi ratu. Ane jejerang wake Dharma negara. Dharma agama. Do wake jejerang tawang. Oh. Cai ngejarang dharma agama. Dharma negara. Tak ngejarang dharma dado aja. Cang 15 ngejarang dharma cang sing dan aja kerja. Dharma wangsa. Dharma sabo. Bescap dharma. Makejang cang ngejarang cang sing aja kerja. Do kebiasaan kini. Yen kene kresep ben wake. Jenenge cai nyentok kanggo wisesan mai. Nah yen gitu sing balu kita kini. Cai muani, wake muani, do bungut dengan pedang. Hei, Sar, nama dia. ngomong. Liu, dikis ngomong keken. Ambil namplak ngomong. Biasa tuh bahasa ngedang. Ya tak kedagang. Si. Dia cakap lagi. Bikin melaksana ngemaling. Yang maling. Ngomongan lah bungut. Cai ngomong lah bungut. Bener cang ngomong lah bungut. Men. Melek nasi di bang maling. Mendeci maling nasi jange. Cang maling. Cang lah nasi dah maling ci. Oh cing lah. Oh. Apa sih ben ngemaling ke gusen cang. Sesek ci maling nasi jange. Bener cang nyemak. Kau neci maling. Dan yani madok ini. Nah, Ya nalak hati ini. ya kalau kang. Kasih ngulang PKB yang mencang ada cai menjagoran. So ngigal tentukan sikap kapan di mana saya kedapkan meladeng ini. Hei jadi. Apa jadi? Hei, dong aja so tinggal. Jadi mai. Apa jadi ha? Hei jadi mi. Dalam peta ke. Apa jadi, Mi? Apa jadi? Apa jadi? Dong so tinggal bet. Hei jadi mi. Obat ni dah. Lar. Tadi jang siap cilar. Siang, Tadi cicak siap. basangnya bedak lu. Sir, jadi dengil. Basang ya lah ya. Tuh. Yen gitu jen nyat kini. Wake mis adi ya. Ne wake bani sangkanin cai. Wake gitu. Seken nih. Betul.
mesum lebakin. Dia ngelawan senjata. Geng-geng. Tanda bukti ada. Tangan kosong angon. Oh gitu. Tangan kosong sih ada apa ya? Tuh bekas yang tidak berbekas. Nah, Dan Song Eagle lawan. lan anu pap jalan lan. Cai loncang ngajar. Tungguin jalan. Tong udah dari jelek pesan kletek kayun gelabi. Sepatutnya nih dibeli si pemawali. Tong udah kayang kejani dekonen rawo bibi kudiang gelane jan. Sapun api menawi teh. Bibi, siapa sirap puniki? Bibi. Ingin tebak matian. Bang, Pendidikan itu. tebak lah, tebak. Cing anggo. Ni anggo nebak. Ah, dul nih akon. Cing anggo. Ini akon mati. Ni cing anggo. Ane bodoh loh kon. Makin tebak makin berkesan. Jeruk. Dados yang metaken. Terusan terus. Dados yang metaken. Dados. Dados yang metaken. Aduh, aing menyel nih. Kados peng lu dados. Dadi artene nika. Ben sama orang dados. Di. Di jadane nyenu mae. Pada. Jo adanya numai. Oke, Siro pesengane. sira senge. Ah. Siro senge. Siro pesengane. Sira pesengane. Reng dijapurine. Jeroan ala. Bung wing wastan titiang kumangki wantah diah langan sari. Diananan Sari. Ini titiang keputraan tok ide yang begawan. Oh, putran yang bakwan. Yang bakwan sih. Yang bakso. Yang begawan. Lah. Ya. Tanya luwung metimpal, kengen menci metimpal. Gendingin tuh. Ya, bang seseret. Oh, Gendingan ini kuno. oh. Pengorengan gede ratu titiang. Tawang ki pengoreng gede lar. Awang. Apa? Panci. Jamangan. Gampang lu? Ada Uling Bidan banyamange. ama procotana Banyarata. Matio selat Bangulati. Kades pedang mamuni Dumeni dewone katapok. sampian pesel Dong gelisah. ceper jamol Dong tulungi. abang payu Medon jake. makaronan Tiuk tieng. apa dia dieng dek Ya, apa dia dieng dek cerurit. dia ngat ngat dia dieng Jangan cerurit. cerurit. Kuno aja gendeng aneh. Ai, Apa tuh? Opong orang gede mesti panci. Len badan gendengan. niki minat anak modern itu kuno ora. Orang kuno modern kan Men to maro cacat gendeng nake. mana mula lengah nih. Bisa megendeng nih bisa. Bisa.
Gendeng nih kengken, ini baru. Ani halus. Ini kengken udah di sini. Ini terus katakan. Muncul nyonyone pelintire. Sing man megabag. Aja nih goban ala pong-pongan. Pepes megabag. Weh, Aduh ben cepok payu megendeng. Payu. Jani. Do nak ngurto kan man bayakal megending, pesuang gendengnya saja bisa pesing. Jak petel gini. Aja nek do kan Aja nawak cerik moto auton. Nya nak medoton. Nak gitu ante malu menem nak kene jep. Nah dong megending. Masan padi melayangan. Tawang tuh. Apa tuh? Badan dia nak malu. Masan padi melayangan ngale engket kanu sepenide. Boy, anjo saja. Apin joh baling lang tuh. Masan jani metunangan lakar pantet tusing ada. Weh, gendeng apa udah dinyanglet saja. Iya. Oh. Pasang ngetel weh. Weh, jorok saja. Man. Bos itu omang ngedel nang nak bungut bos besone asal sang bungut masuk batu. Monto kan bisa megendeng, sing ada gendeng nih Lena. Yang liung lah gendengan gitu. Do main-main ngajak yang. Edeng man. Do ajung. Yen saja bisa edeng ah. Edeng. Pak, yang cara becicil layak kan. Ajo ne. Uli badong kekintemani. Ayo jo. Meli bawang ke Jembrana. Ay nyangat ngajong pun. Petan. Icang buong nyakin nyai. Nyakin cang. Icang nawang nyai gelah yudane. Liak mincet di bawah. Ajo ne yen korang gelayu dano. Menyang lah. Ajo nyen madan gitu. Ada yudane. Hah? Uli bung. Yo awak aja lah ho. Sedawang ada yudane ha. Do apa? Saya mau upload katanya. Adi tahu gini betul. Nailong ah. Oh. Adi kita beli kini dewa. Pangi dewa nawang mesti beli. Beli semeton di dewa. Uli jong rangusi. Udah. Dua ning nembe beli kantos gelintang pergi ke pesraman. Pemargan bini pacang lungo kija beli. Nah ira kamu semeton menyamu ada anak oren beli jadi dewa. Ini sampun api. Iya aji. Ajian beli ning ke bos kan beli. Ning. Cening subet luno wayat dengan dewa. Engal ngalir rabi nih. Gitu ya aji. Dadosnya meriki kantos ke pesraman. Kene bener. Pangengal aji lah cucu. Dosa ngalir di kota ngalir rabi. Do di negari ngalir rabi. Kalas ngalir rabi. Ke gunung ngalir rabi. Pang suci. Mawinang kantos pergi ke Beri ngalir pesraman. rabi. Makin rien beli. Menawi sampun ngemolehang beli. Mina buen transisi ane dan akhir lingsir dikiring pesraman. Adinya nulungin. Titiang misadya pacang mapi tulung Sekan. ring beli trong udah nentang. Dorosang mabawas beli. Ini Mara cingang bikin. beli wau nyingakin. Oh. Bang yang titiang makin pacang ngeraos. Nah. Titiang pacang mapi tulung ring beli ini. Ini sapu sirap beli. Wah, lu orang nih. Kang udah dado sarang titiang beli sapu nike beli aku. Kengken ini dewa jual beli. Dewa jual beli. Lunguh cokor dewa kocap sane karsang. Man lunguh cokor dewa sapu napi sane mangkin. Nak kayun. Kan yang kendan matur. Satu beli aku. Keselengagan yuk di mana titiang miragi runtuh bawas beli ring sekian titiang. Ya ning parinikan cuecan beli ring sekian titiang gumati sung-sung sun titiang pisan. Kiwantan ditambangan kadi makin. Banget titiang mempiduna sing lingi beli sampun ang beliwang penampen ring atur titiang beli. Dan ning tepung mibar tan wenten mana titiang pacang iringang kayun beli sampun api menantur titiang. Ngenistang sen dewa. Kadang ini dewa lacur sen umi jong rangusin. Beli suge. Ore lar. Wagong saking jonggrang musi di tiang barak aneh di jonggrang musi sing kuangan dai. Oh,
Ulian ngeboh celeng lane ditukar kanti Sing gitu artine. Man kengken Sing artine. buang kai sing buangan apa? Kalau nyak ngomong matur. Kaya gitu. Kaman kebelian. Su yang gitu. Sumpel kaman. Apa Win? Cu yang gitu. Curak. Cucuk. Cucura, cucuk kata. Hei, Kengken. cicing ini jong orang wesi tawangi mamane. Apa maman cicing dong orang usi? Takon Man apa mamane? Mira. Mira. Maman cicengnya. Hai. Saya kalau jadi banyak jong orang wesi nu mah kejang ngosek dan cicing. Paling-paling Mira nih. Termasuk beli. Jang bareng. Jang udah diketuaan ini. Oke, toh. Beli. Sampun ang rian beli bas bangga orang kewentenan dine nge. Kayo nang beli sapa sira si kian titiang. Wau titiang wau ngalas niste titiang kelintang di aku. Sama tadi titiang tenulap ring kesugihan beli ne beli. Ya kenta nang ampun. Di dewa artinya sing nyak kebeli. Nenten. Wih, sing nawang beli nyen. Uli jong orang usi, Prabu jong orang usi. Sampun abi Yang kayo malam masuk nak lo cepat sing nyak. Jangan paksa. Masel. Yang belengi dewa nyentel. Yuk lu. Go. Duh dong mak lampir tuh. Chẳng gabah kan anak-anak. Jangan deh jangan lagi kayak jelek jin. Ini iki sang kotek kan jak itu boy itu. Oh yang nakal. Nakal. Ngoda beli bagus sang Arjuna. Mula lekade lung. Jani sang Rajuna nuni Raja Pala. Tadi Sing begitu mati di diam rak. tadi cara adang cara Junon ya. Batu neng sang Rajuna. Sang. Dulu kang lantas. Bun. Yo ada sang Rajuna. Ada ele yang Jepang. Cepok dan dole. Ah. Sing nanti pindah. Nah, kalau pang tawang ada nasan, pang ada bakalang mati. Nengke. Ini pis. Akan gini. Angam beli rujak. Amal sing lapis ya telabah ama. Amanal. Itu ide pis. Beli lapis. Tuh jadi pes. Apa nih? Sing lapipe. Naik itu juga gerenyit. Karena nulung KB ini nyan. Apa? Iblis. Jumlah.
gitu. Tuh. Nan sugih tuh. Ajak liu kaya tuni. Neng-nengen bibis. Beles. Hujanan. Sing seken. Nah. Ayo. Ngedir berambutnya ngedir. Ayo. Man pasangan 87 ini nenek. Ais. Aduh. Adi banyak mak nasi kenceng cau. Dia orang nas Prabu gitu kan. Ngalang ben bani cek gede pasangan dong. Wah, Bin bang. Ya tanya maji. Ajom cia cakap kena. Oh, itu nak galak nak. Awak lengah kayak kenang man. Ya tu lengah kayak kenang. Dia nak butuh sama luanen. Itu nama apa? Kita kan pes. Ci. Cici. Meci ken cai. Ken. Tadi meci. Tuh. Di dolar ni ulah pes. Tuh. Pak, Dina itu nih sini masuk. Dolar. Dolar. Pasang Oh, dolar bang. Dalam dalam nak kena. Sampun aku lagi, sampun iki, sampun. Lara. Nih. Jangan di landungan, si juang dicerikan. Jagjon dicerikan. Dia yang jenang. Oh, yang bangun. Ingin senang. Di Bayu Dano. Mana dia juang? Namun bangun juang. Jang singnya. Singnya. Menyisingnya jang sewa sih. Aman juga banyak nak gitu. Lar, ada jualan. Ada juang. Bibi dengar kali tadi. Tolongin lagi, Bibi. Jero. Ini olas tiang jero nolongin tiang nih makin jero. Kakak. Janganlah ide cucu kak. Kakak cucu cang ide kak. Kerang ucara pika. Bapak nih. Popo cang mantun popo. Ada panakal beli. Yang kalau dia kejuang. Kalau gue rapi. Bapak memantu. Ngelah mantu nak agong. Cara tu kaya anyut polon bani aku. Pekak bapa pekak papan beli dijo. Ibu nak monis yang ngawang pengelodi ke. Di marga ni ibu memaksa nak loh. Apa kena nancang maksud Apa kamu? ngawana? Ya sinyak. Gayanya kegen maksud. Tu marah madan bebenah konen madan pematot. Bebenah ni angon tadi ajak liu. Tu madan pematot. Sing jangan ngawang kita. Yang sing mulia memaksa sing edan yang penting soma. Sing kuangan lo. Eh ratu amu tu Weh, dari sana. Weh. Dicang payah sana dicang apa pojok petang bos ini ya pojok umurin talena pojok sama Saking toh saru. Weh, nawak nak kengken paman cangkleng di tengah halas ini. tuh Hah? menawi cedelan widine regi dia ring sampun ditiangkat undong nantuk ajen kodewo ring puri jar nantuk cikrada aku rudok nak kira mau budok bojok kan gibona bedek ring sedak ditiang murang-murang lampah pange kan ditiang ring margi wenton nak memaksa anak lo sana istri punika jegek-jegek bisa nak tuko kalih sana memaksa nalar kok kalih nak muane-muane bagus asiki gede selam bundar asiki
memanah titiang pacang nulungin sane istri punika. Sane gede selam punika ngaku madani raja pala. Mawet uli jongrang wesi pun cak kepo. Sane gunolan sane mamalik nasi ini kau tuh. Yen gitu Prabu Jongrang Ursi nak man merbat jagelah mau wiwilan bernasi. Sederengna sampun naon kepanggih teko dewa. Nah, ini ada paman kecangkring sangkanin melanen na istri. Inggih, sane istri punika sira uning teko dewa. Sing ada len putra yang begawan. Mangkin sar awan cai kecunduk kan bener. Tak tu dua gong putra nak ayat lunga kijek-kijek ireng gitu dua gong putra. Paman, Iya. gelas sejati sangkan ada gelas ini. Inggih. Gelas nunas aja, iri dia begawan. Masa punika ninggal keraton kok dewa pacang mas saja. Deng dijep boleh ireng nganjat mau buduh kok dewa. Ngecen. Niki sampun ne maya sen titia. Si je paman aja nih. Ye mau balik kok dewa nak tenang titia. Wewe sing kena ratu jegek panak nake. Mirip kalian ngantien ki kok gelane buduh kawanan. Dasar sing kena bercinget nyeng lah panake. Bang de paling alien karo ramane. Magasin paman. Weh beng buli dijo. Weh sing kena bang ingat nyeng lah panake di omahe. Nawak iki aku. Sugro. Satu dua gong putra tang keni antok dewa sar. Ya, nang kledak kang ada dua gong biang ki sareng kawa. Sugro apa dia kecung malih ni. Tuh, kinaya. Ko dewa nak lan dasa. Nah, keluan mo. Orang de pok. Paman, Aduh, nak kengken punuk ni dipuri saren kau. Tugas gelas dipuri, ibon gelas saren kau. Nak ide kena, dia sungkan kene. Hah? ide nak kelincir biang ko dewa kedalih nyolong Semara. Titiang kedalih sane nyarangin ide wane titiang ketundong. Disoleh Mau tinggal mau pamit titiang rengpuri. Yang kemana antuk titiang menawi banget ide nyungkan kayun. Awanang ilo biang ko dewa kadi mangken sapuna biang sapuna. Nah, paman. Itu paman kewah nah. Inggih. Ditongos kelah nunas aja. Ide Sri Begawan uning mete paman. Sapunika. Lanti ide tunasin tamu. Dumadak suweca widine sida ketamadan ikun lah. Inggih yen kentang ngiring titiang mandu uning aleren warna ide nak kelingsir burun. Gangsar nih. Sar. Nang tangkel ken ide. Ringdo yang Begawan. Benar. Benar. Sri Begawan. Malih titiang aturang pekewah riantukan titiang mederbe ibu sungkan kita teneling ring angge sapunapi antuk mangkin. Nawak ratu sama putus. Titiang ngewuaken daging atur titiang mederbe sesuwunan. Puniki wenten Gusten titiang rogong biang sungkan ide kadi mangkin. Kumugi saroledang ratu pacang namanin mangdo sidok enak. Apa buen adesan pas wecane desang yang pramukawi. Meme misade lakar mepitulung kapidang nak kebiah parang. Neangon serana ngubaden sing jadi. Bicane desang yang mang neki nucap kembang wijaya kesu. Jalan rasit yang tunasang kapidang. Kumugi suweje sesuwunan dikirim mesraman. Ser, kabeh kita katamaan biasa titiang nyantik isi pakonan. Mati. Tangiang, ya ampun dewa tangiang.
lagi nawarang eleng-eleng ang anggone menawi to ibu eleng sekian titiang wantah putrane ibu sareng sangin Jeneng bagus. Dija ibu nenek. Ibu wenten riki riki raman rikanya kanunas tame priantukan ibu penisungkan ile dan eleng reng angge ingin puniki pengabe duweni saning iringan Kene andong Kodewa ngeling titiang kaulan Kodewa kene. Paman murah. Iya. Dungo diang kene dari ragan gelai paman. Dungo diang kene pengangon gelas set pesranting carana. Maka jantan Kodewa taneling ring ange. Tuaneng sungkan ile Kodewa. Nyerset wong ange ring margi-margi ne ratu. Mending enak anggelah donyen paman. Enak Kodewa kade mangkin. Sangkaning paswecan itu sang yang widiwasa. Masarane utsakan itu sang meraga putus. Sana weton ngajak Kodewa kade mangkin. Aduh lah mandut. Sadorong edit yang mandor pinirian aksi semah pengasur karanin yang rakyat. Tapi yang bergabung Rida pangane kade mangkin Titiang nenten akeh matu Duani yang begawan sampun paikan ring parini kade siang Pemekas titiang lunas pewara-wara ratu yang begawan ring sikian Jalan beloge ne jane aja jalan. Apa buen subo Cina yang usah. Paswecan ide sang yang pramekawi melarapan kembang wijaya kesumo idewa kena kejana. Melipatan buen ceneng kemuka pulih. Meme misadia mapaica ne sanang pingitang meme uleng dugas. Kembang wijaya kesumo ne kewalepang si deje ceneng mepengangungan. Mang nene saruan dok titiang pacang memargi. Musuh wenang linyoke. Jajarang ne madan darmo di jaga. Sung-sung ceneng bagus itu. Apa ne jani putran meme ne subuh ada di kulit. Meme diolah lipetang pesan dia halangan sari mai ke pesrama di subari nekat ini. Jalan di hitungang bareng-bareng. Sampunang sumangil. Bang yang titiang melaksana, diastu titiang emasin padam, yang sampun titiang nyejaran padam. Menjalani dua bang belang-belang. Dumadak laku kali betul. Nunas lu greti jang ratu biagong. Dados metiosan pisan tato dana duene. Menawi teti jang iwang aturang ayar ngangan beli biagong. Adi Mas Mirah beli dewa. Iyan di pelangan jani dewa salah tampi kini untuk sebang beli buku kini. Ane ngawinang sebang beli buku kini sing ada len. Apan beli subuh madan lingsir. Idewo tan sido mau tu putra. Nyen sejati ini bakal ngentos linggih beli dewa kas. Nene kairan beli apa dan dewa. Nunas lu greti jang ratu biagong. Yaneng yukti sangkaning kijang nenten meris dayang aturang putra dan angan belang. Nika mawinan metubli anang kayun biagong. Kane mangkin sapu niki antonge blinge. Kayu ni dewa. Titiang medue keponakan. Sane melingai ring jongrang wesi. Yaneng kangkat atur titiang. Pangayang mangdane ipun ngentos linggih bline kiriki makan ate beli. Kayu ni dewa pangsida keponak dewa li jongrang wesi ngentos linggih beli dewa kas. Inge beli. Paman, iya. Nang tegarang kena hang malu. Apa benar aku Raden lah begitu pusing. Wah, Gong, yen kemana hantuk titiang namot Dewan Patut Dua Gong ngapisane mawinah. Gumanti kewenangan sesuonan titiang sane melingih ring jongrang wesi umanyeng maring puri riki jagi dados penyeldi riki duaning puranane tungil sapunika. Iyan paman matutang ceneng uli bagus orang wesi teke main yang tanah kita hidup paman. Inggih, Dua Gong. Patuh hitungan paman kelawan Raden gelap.
Wala yang gelasing matodang yang kanti uli orang usila kancan tanah main kita gelasing masuk serang. Ya nalih asin nih, alih pantas nih, ijeneng bagus uli saren kangen, marah sideng lah akal masuk serang. Wah, ini yang alon-alon soko dewa mobil ayo. Nang eling-elingan, mepah jagat duwe dados kalih saren kangen kawan saren kawan. Boyo mawi wilantan becek cokor dewa sarang ide irake sanirien. Yang sane mangkin jagat kusrahang ring ide yana sane melingih ring saren kangen. Rumah sak cokor dewa ngana penganggo dados kekede kampanye cokor dewa duako. Ayun ngelahe tawang paman. Mensapu napi pang tejo musuhin nu kayang kau kasian tadi ban panguliani ceneng uli sareng kangen. Mau biayo tak asun aja bener. Menawi temen banyak duwe aja ketaksil beli. Paman. Batu Dewagung, ide yana rawo. Keponakan gelang. Paman, Kangen dong. Mangkin dumun. Rauh cokor dewa saha kesarangin antuk anak istri sapu sira puniki. Manuduk. Boyo wenten sapunika di tiang sangane. Nunas lugre Titiang Biagong. Puniki sampun keponakan Titiang. Indah yang Suryanin beli. Bagus, mawibawa. Yan puniki boleh ngamal jagat binereng sindu duipe. Nenten wenten panjak beli. Jaga purun ning dinggih keponakan Titiang iki Biagong. Misi kadiraosi dewa. Bagus. Mawi bawo iene bangi si bumi amat melah bumi nisi kemana patas kaya ni dewa. Apa ben bangi si bumi kadi rasa ngalih nak lo haukot memaksa. Apa nek ucap melah, apa nek ucap utama, ha? Jutat belitan sidel akan masuk serah kini lemana nena. Sing satu tahun. Pangkawan cepat kerja. Mas! Mas Diang si jaga dengan kerangka. Jelema tua mungkin bangkrut dan bener. Mas Diang dong! Diam! Moyang! Anak kecil nakal sekali. Jadi bagus. Subat Cina ki dewa kedua kan ibu ngaliang dewa tegani. Oh, Nah kepikayon ban ibu idewa lesu memarga jo. Malu mengaso malu menengu. tapi masuk. Kemudian Genteng kayon mah ibu, yang ngajak anak lo meriki. Dia nyakti sekali kayon ibu, yang jaga nyeladi diki. Andan yang dumun. oh ganang karya pekerap kami. Hey. Nah ganang ibu. Tuandeng, sedereng kemargi yang upekara po wididana. Nentran sida di tiang pacang iring ang ide beli mekolam ring kedua. Lengah. Aduh sampai Mekolam sengnya kan ada kurengan. dereng mekerap Ngai kami. beleng malu. Suba beleng marang ante. Men panyakin aja. Kumpul kebo malu. Beleng marang ante. Panjak kone toten kumpul kebo ngai beleng marang anten. Idewa kadang calon raja, calon pemimpin. Yang kini idewa ngabo laksana, saat makannya idewa ngemang contohin panjak-panjak menjalan cari idewa. Yang kekenapan ibu, pinuna saren idewa ini keliwat mau utama. Jadi ngayu idewa, inget misi buku rosi dewan ini. Sekolah nih dewa jangkep alaki rapi, sing dari dewa bareng sirup nih. Yang subay juga anak ibu karya pekerap kabe. Barang dia sirap calon rabe di dewan ini ibu sing kengken. Nah nih gani, di dewa aja ibu di Karang Pegaluhan. Nih calon rabe di dewan ini panggil paman agung bang kiringan. Ya neng sampun dikedik yang lungsur mengpanggil dia. Mana neng mana mau panggil paman agung kiring? Ini mana gatel. Lunak-lunak tuh merangsang doang. Udang barung cokor ngase yang ilen-ilen wayang wo bangyang di tiang rono. Man melaksana. Ye. Nawagang Titiang matur ring Suryan Titiang penemaan Titiang sanep, Bener sengadeng laos. Kornel koping panitiane. menawi wenten atur Titiang kirang langkung saha nyangre sepengrau kidodane Titiang saking panitia
ngelungsur gang rena sinampura. Santokan karian Gusti Titiang sane mangkin pacang ke katurang wewalenan inggih punika wayang wong. Sakemawon sedurung Titiang ngaturang wewalenan wayang wong nalar Titiang saking panitia kaping kalih Gusti Titiang lungsur gang rena sinam. Benak itu paman. Dong nyaluh-nyaluh cuma paman sibak pakai bocilnya. Wah, panitia lawan nih. Sing balunas bijau. Ini goban panitia blolotan ke kene. Ayo wanta menika atur Titiang. Inek pragina puniki wayang wong durus kawitin. Penabuh tarisang nabuh puput. Masuk. Wayang wong janikel pesu. Wayang wong janine matang. Yai Dewi Caru. Dijo Yai meluapah di situ. Ketemu lagi akan Yai. Dijo Dewi Taro mau lumpuh. Yai, kakak diampun apa kakak Sugriwa. Dijo Yai melali uleng tuni. Alila cito ikanang udayana mangkana kakak. Ya, berarti Yai ngas-ngas jet Yai. Genit kakak genit. Yaning genit ngiring mangking mesiram ring udayana. Adio si kanang udayana. Yo kieu. Yang mangkana sido pewarah sido kakak sudah Arab sang Dewi Caru. Lumade. Lumade. Oh, Bali itu ke. Wow. Apa li. Apa Buden sedadi ketewani? Permui Anton ku Dewi Caru. Buden muang apa? Apa li? Kita ada perang jurit lawan Subali. Lautang yen perang jurit, lautang. Yang mangkana. Sila bentar masa. Dewi Caru! Kakak dia pun apa? Wah! Berupanmu kayak bencong. Cicing Sugriwa. Tanpa semu saja cai. Yan mone bagus goban cai ni. Tunggu dia ngale sama ukut seng presiden cai. Cicing lai Sugriwa. Tanpa semu cai. Kau baca kalian orang cai sendiri. Buat kemak cai Sugriwa. Sugriwa. Doyan kene parilaksanan cai ni. Amat nistan cai ni.
Yen kene penlak lanang cai ini. Amat nistan cai ini dari Prabu Sugriwa. Yen mangkane Dewi Tara merasa tersinggung. Panitia perai. Tiang sapunapi. Dijeng ale bali-balian jelek ini. Gelas tuding-tudingan. Cicing cie. Dari gelas tuding-tuding kena. Mangkin dumon ratu bagong. Sampun yang pisan palung ngejoko dewa salik arsi. Wendane titiang melaksana yawa sapunika. Punika wanta daging lelampang. Sing cindenca. Nentan. Wanta medaging Ratu Dwagung, Subali Sugriwa merebat antuna istri puniki Ratu Dwagung. Saja ke depan mana? Tunggu deh Joko Dewa salit arso. Wantah kadi punika sane menguh ring mulya carita ne. Apa dia? Apa jadi? Makin pekerap palunggo Joko Dewa pacang rene di dang. Nah, kan tabah. Menak kilo maku ne. Terus. Banten sing siapa nih di? Nah tadi bantennya sing siapa yang penting sesarine liu. Terus. Wong Mang Brahmo si suara sini ngucap sini mandor di tiang nak selamat kata ada sami wong wardi sanam jantro mai tali nyen nganten nih. Ida anaknya Agung. Aduh ande. Kenyal pemangku dengan nganten samas. Nah tadi. Panglah gai mangku. Sanam wardi jantro mai empune memuni. Mangku lengkap apa empun? Oh ya. Ada Chandra ya di pasar. Mangku. Ya. Reng dijawab pacang ayunin. Sing ayunin. Berdi sedang tadi ayah bang anu nama. Berdi amrana amraya dan. Bapak sing nama bapak kue tanggung kue. Kene aku. Kengken nengeng matan cai ne. Jabak cai betul. Ngin sudah terjadi. Cicing si Agung ne jane dengeng matan cai ne nang. Nyin poko dan wakene. Si pedas bencai. Pemakas seni bagus deh. Ne jane sebagai ganten ini dewa lakang walasang. Kengken sakit tadi nih bune. Ampurang ibu semuanya. Tiang yang merakatan bicara lagi. Bekas dewa. Ini kan ibu dewa dan putri. Bang yang dengan tiang. Sudah belah paman. Jadi paman ngelantung ini merakatan ini juga. Weh. Ingurah tak mirip sama bule-bule. Nah, wakil mulai ngantos. Mungkin kebiasaan China, mungkin tercepat apa China. Cara pepesan kali tidak. Cara macaki tidak sama